Musiasa Mithika Mzalendo ni areganite na itua ria waki gwakwa kwa antu akurigitira Ebola aja nthigurune. Mzalendo akiuga untu bubu bugwikira Kenya na muno Amiru gwatine bunene ni untu kaunti Muturi ya Laikipia niyo ikubangirwa gwakwa antu au riu ni ariritie kuragwa kwa mwarimu Frederick Giti akiuga no mwanka kioto kioneke. Riratu batwe ukuona wananchi tuketheta yonto manto yo kuona turi David wende kwe ito kwendro turirwa intuke wetu Ebola nara ura na nyuke na mero ao itekuraya mandra. Unajua hiyo maneno umesikia inataka kumwagwa hapo na nyuke haiko mbali na hapo Meru, is a walking distance. Hiyo kitu urotisi entuke kitawa corona Ebola imaite 10 endhoku kurukia entuke kitawa corona eki agwata muntu na nyuke yete Meru akulukanete na antu bange keutika uwenyu mwe weke akwiya kuno omenye antu be mitura kuno ntu America erawire ite myo kwendi antu bayo kuma antu be na corona nara, lakini neno ntu wekwe ya yaturwa na nyuke nawe to no ntu wera wake Meru kiwa iraria muromo etetia nyoro endomba kwethira wone ko kwenda kuthiria, lakini kinya Meru ukathiria ko unende batu twethire ntaibwa kinya atongeria beto uti urariria nteto eu indronere atongeria ba Laikipia bakiariria senator Laikipia county ya Laikipia, lakini Meru ni bakiri no ntu ni MP barabeto ba yes barabete raba kerwa we yes wonga ko kethira kwina antu bakunenkerwa kinya antu bakathira batiuracia kwina kisa kia karikire nara wetu tariki 23 mweri wa Disemba mwaka yathira twetete thionkone kwe mutana we mwarimu omuteo kiama aura ere wetu abduction na ikwirikana kwe mantu yo yakarikite mwana uka abwethiri abduction na kwe antu bakwiro ibamwatire na beta noe etaura asurwa mwithune kwa wende ndenda binkwe ndoburomba ekere family u marombene na twethire tukiromba ira mantu yonto yau baba kuthithia ntetu eu twethire tukira Murungu abarekere, lakini toeta cia justice twantu bakanisa tukiwa yau ya koroka rika no ntu uyu ruare atu me celebrate mwana ora inatha ikakurira ito wetikia mitaratara thirikari ni bati kuthiatwa ito kumenya mantu ya no ya thiati na twaya thiata na ibo ya muno ndisi ya ni rekeri pressure muno kenda bakunikila mantu yara, lakini antu ba wendo bobo ya ibarare onara bawa batimio kunikila nteto uno mwanke ture mwarimu Giteye na umbeta kuthira ikukira akuire niguo kina murimo sana nitucogeria nkatho muno mheshimiwa Mzalendo no ntubakumba kuthira aki wata mantu yau na akaumba kuthira nontu mwana no inomwe lakini no betha baba ingi so bado tu youth Begembe South tuna muthuro sana na itokuwa kethira kwa tu karira twaturangira undine karira tweta tuwa mantu yara yateruti imwana siasa tukamba kuthira tukiorwa ngotherio o ng'ombe nondo ukailia kugira we ng'ombe ta kuthira ikwa ni kugina murimo sana thayurorororo muntu wetu Agiteye na ukalori baraba inge bakwa affected manto ya kuendelea ibatu turia youth yande boria antu beto kwa bloga ka criticize thirikari kwa mount ke gworowa mtu are mwingwe ka bati gworowa antu so batoriwa Egembe South tutari twakinyaurenge itwonete manto ya mwinge yakiendelea, lakini kwa abduct mtu no kuma antu kura Giteye aiyirwe tariki 23 report ni kumenyekana na baba moyeri ba kumenyekana na nyangarire moyere type